Reng kaurepan krama baline nenten lepas indik asara Bali. Silih sinunggil sana sampun lumrah inggih punika kakrep. Kakrep sana medaging aksara utawi rerajahan, silih sinunggil piranti kaanggen nunas keselamatan. Setios ngumargiang suwagina sesolahan. Om Swastiastu, Wastan Titiang dan Iwayan Sukro. Inggih, yen maosan indik aksara nah duan titiang puniki nasarakino. Nah wastane geginan wa ngariana kanau dadosne dan dados lepas ini kekerap punika ring kebos aksara. Nah yen mangken rerakan napi mungwing artos aksarane punika yen rerah dikering sejeroning kamus aksarane punika kebaos huruf yang bawas semakin sekali ketah bahasa Indonesia punika talar kebawas sistem penulisan yang sudah diwujudkan yang dumuneng aksara punika bawas semantan dan wonten wujudnya makin wujud dengan punika nah nika sani kebawas aksara huruf kebawas talar kebawas aksara suci. Setiap sore punika kewenten dikiring bahasa Bali, kira-kira dikiring Bali. Dadosne aksara nika kepah malih dados kalih wenten aksara swara punika kebaos huruf hidup yang kebaos mungkin ring bahasa Indonesia nika kebaos huruf vokal wenten kebaos aksara wianjana. Nggih napi punika aksara mundri nggih punika aksara sane ketah kangen lewat jroning sesuratan utawi nyurat aksara suci. Mungkin mungkin kewentanan aksara paikatan aksara sarang kekerap punika banget pisan punika paikat netan dados lepas. Yen wenten kekerap pastika sampun medaging aksarane kinten. Nah punika dalar yen sampun wenten kerap dalar medaging rerajahan kinten. Nah mungkin napi rerajahan punika yang bawasan ketah manut ring kamus rerajahan punika artosne rangkaian garis-garis gitu. Nah mungkin rangkaian garis-garis punika disampun merangkai garis-garis punika dados merupa aksara bisa merupa gambar bisa gitu. Nah dadosne sebinahan punika kerap punika erat pisan pikatne sarang aksara. Akeh terus jroning sesolahan utawi tarian sane ngangen kekerep utawi kekudung. Sanika pertama wonten sesolahan barong, wonten sesolahan rane, wonten sesolahan topeng sidakarya, talar wonten sesolahan sisya ring jroning pengelehan. Nah, silih sinungil utawi samyan jroning sesolahan punika pastika ngangen kekerep angin silih sinungil properti istilahnya nih utawi agama-agaman yang sejroning sesolahan. Duaning napastane pingit pisan punika kerap dadosne kerap menika akeh medaging aksara suci, sastra suci, mantra kinten. Dadosne dan yang kangkateng awat punika napa wastane ngaryan kerap punika sirau manten dados kinten. Nah yen dumuneng ketah pemargi nemula patut ngaryan kerap nyurat kerap punika wantah ida peragan sang pandita peragan sang sudini. Nani tiosen dados napitan kangkat utawi pemangku nah balian aku dalang aku topeng dados duane dane punika sampun oleh penugrahan pewintenan. Nggih, ide kerap nika utawi kekudung nika bertujuan untuk sebagai penguat energi utawi vibrasi
yang wenten di kekerap punika. Dalam kekerap punika taler ada rerajahan dan aksara di dalamnya yang memang sering digunakan oleh atau pada pelawatan ide susunan barong utawi rangda. Kerama Hindu pemekasnya ne reng Bali sampun suwe madue kerep. Kakerap reng pengaksine wantah marupa seni gegambaran utawi lukisan sane medaging simbol-simbol suci tur sakral. Sakadi sane kawedar reng pustaka indik kakerap medaging mantra-mantra suci.